sera masuwe kimni naklo ena matakani sinendai. Kimami wabna we kimni naklo muni waro takani mbula turanga ran kimmi tamben muni wale mi kimmi ngarawi kimni. Kale buna wabna we kimni naklo ni waro teitu nambula ena matakani muni sinendai turanga kim sarawan muni burbura kim sasarabatu ana muni lama lebu naklo ni waro teki nambula turanga ngutena lo kimami me kimmi michiko muni wale kimmi misawa na kin we kimni. Kim satambora we kimni naklo ni ngarawi kimni ena matakani sinendai. Kerawi kim naklo ni miliutaka ni juga lama ni wada barbati kim mi kim sukan matain da kim sa suku chuni muni wada yang wasat saka ni bulan ruko imbola masu kumuni chisuni bambula nakan anda mangani kadikai na matangani pinagani kuwa kunse amena same ken waslebe walu same ken waslebe walu maini matengan tiki na metaban tiki na viwa wango ken rongo icho bana ni memi turanga akata le baka indina ni rongo ni adam ni buru tolok oni sabarita kana nomni lang ni loma lang yadak mai nangusunra nangon lalai ken nangusunra sa suditiko koni sa baka tonditak na baba binak ena bukunra nomni meda muni banguli koya kina na meda kei koya sa andau besusomi ni usaba kana nan nomni lang lomalangi na dada kani ngangali ngamni na wula kena kalo koni salesia ada bana tomata muni numi ko kina kena luben tomat muni ndau tele ko kina oni sambuli ko me osi bisom wale le birna ngilos ka wak saltak ene wuku kena wakororok oni salisi ko me lewana daga ni ngamni koni sa wakamal mulumtak ena rukne bana na ka kedenga na sipi kedenga kena pulma kau kena manu telenga ni bonua na manu buka kena ika ni waitui kena ka kedenga sala ko boli ena sala loma ni wasaliwa icho bana ni memi turanga sa kata le boka indina na domni e buru tolok amen sa kenda bagsa chiko nandale ni babakos ena matabina ni kuwa ena ni kulona tamana lubena kenal tambu da baba na boleh na koloni baru titu nambula da maruta kan isul weekend dan ni bula renda tambe main na bala klo ena matakan dindai menda menggara bananda klo na nonda itu ni lo tu sing dona kana bisau serenga saboru tikenda chuko ne mateni sere sananga surat chunton itu kan mena tambor weekend na mas muriche na mas turanga sananga ilang tal chuna serta dake sana sulci kurtonongon tirara sanangai karib talciana nonda talno birna sulsoli o chini talno sanangai sulcuna kenang karib na soli o chino soli sanangai lang tel na sir binaka sanangai rong cibikan tonan de bunau me pana taltala bunwal wibuke cia sanangai mi lang tel tonan ser ngai tamu cibikan tonan mas kena mas ni ko ngate cikisum sarana lin baba kos o tudake o bikin tabag sa chika na matakan singa na kuwa wari tatal cha nondo itu ni Sokalou ena matang ni gua sawa sana ken liu kesa ku ni ana ser sabarutai kini matini sere nda tudak kalang abanto miliu wana Sokalou Kari
Chobana ne mami kalou. Ke mami sa lolo sumbutale na numuni vale na matanga ni Sigatabu ena ndai. Ni mami sa kau tamai na vinaka ni mbula kuni sulia ke mami. Me ke mami dambeta kina na numuni vale na matanga ni singa ni kua. Ke mami baka vinaka ni ke mami vakila ngani ke muni sanga ni ale na numuni vale. Ke muni sa andau tiko ngakina na ne mami kalou. Ya sayanga me ke mami na ndau baka there ke muni na vengau na kevenga. Ko loma langi ko pura talenga era. Ni sai ke munia nonra kalou na vei kalou, nonra turanga na turanga, nonra tui na tui. Na kalou bagai uku na kalou bagai serau. Le ke munia ambulia loma langi ke na pura ke na vei ka kevenga ka tumai kina. A vei vanua ke rasa tigo kina. Le ke munia ndau tukuni ke munia bakata ke munia chukunga. Ni sai ke munia na yalo yalu batu leba na vanua ni pe bakau taki. A wain ron romai na vanua mamada. Na via ni mbuda na rosi ni saroni. Sa baka matata taka ke mami na ibola tabu ni sai ke muninga na lifa ke no meka. Ai baka tege bu ke ne baka taoti ni oka ka manda sara. Ni oka na mai muri sara talenga. Sa baka there ke munina kambula mai lo malangi. Ibura talenga era kara tukuna tingo na serafimi. E na mataka ni singa ndai endon donu nga ko choma na kalon lebunga. Sa baka Pilipina kataka ng bula lebo kung nabibakaraw tagitukina. Ni kinta bitalen doon na mataka bawa, na mataka ni singa ni kuwa, na singa ni bula, na singa ni ganga, na singa ni tuda ketale. Kung nga na kimami sama iloloso bunga kina bakay papakoso. Mesa tada ketiko na yalo kubay kemunia, na kinta ni mataka binanga ni singa ni kuwa, sa kinta bitiko na nomuni loloma kina ni mamimbula. Kung nga na kimami sama may biatalaw da katalanga kina, nalomay kimami. E na buku ni baba ko soloto na Centenary na mataka ni singa ni kuwa. Ni ke mami akinta ba endo na mataka binaka ni singa ni ndai. Ke mami kinta ba chikunga no loma wale nga ko ke mami bakambula chukina. Binabole buna nomni be bakarauta kina tumai ke mami. Binabole buna nomni sanda utiko na ni Sokalou ena mataka ni singa ni kuwa na lotu wesele bichi ke rotuma ke mami sa bakana numachiko na daga bimbi ena mataka binaka ni singa ni kuwa. Baka binibina katay ke muni chiko na matay ni singa ni kuwa ni singa ni ke mami daw ngila da barawa. Ni ke mami saru ita matay bala da. Ke mami sandaw may bakatusa talenga na ni mami mbula. Ni ke mami nruka bolinga na bay singa. Aray ni matay ke mami nakalaw niya bay ke mami. Natataran lingay ke mami sa dataw daw nga. Iyan na mataka bina ni singa ni kuwa saan di na chiko na nomuni bosa. Dersa kau tamay na ni mami dola ni da bay ke muni. E kaya bay ke mami nomuni bosa. O kaya nga sa tu sana nona ipala da saya londina ya london dono ko kaya menangay bokoda baka sabataka may na be ka kede nga sa sanganin dono binawale na kalaw ni ko ni samay tigo na numuni vale binawale na yalo andun duwa thame may Sokalou nga be ke muni sangani Sokalou ki tautumba e Sokalou ena numuni vale me ado ki lomalangi na be ka rambau baka na numatuma na mataka binanga ni singa ni kuwa. Binabole na numuni loloma, binabole na kakuni be borotaki. Sama sulaki na bararamba sara na be kain basi katuin ni mami banu e bichi. E na mataka ni singa ni kuwa, sanga ni tuana kene wali ki mami sakilarawa. Mena wali rawa kina ke muni sakilao titu. Na kata udhako nga me ke mami na thakaba chiko e na burongo me bakayado ngani lo mamuni na tamai ki mami. Ia me ke mami thakaba na kabinaka. E na mataka binani singa ni kuwa, nanu machiko na ni mami imbula en mataka ni singa ni ndai nanu manambula ni baba ko solotu e dame mai na mataka ni singa ni kuwa e randui mai na kena ipakan rau na kena ipakatanya dengan tetalengani pakam bauta ke mami ado mai kina no mani vale ke mami pakam bauta turanga ni kuni sa tiko ke dhala chiko na ni mami pakam bauta turanga na mataka ni kuwa ke mami sa masulaka menangkai lai pakan tonu tanga ki lo malangi binabole na mataka ni singa ni kuwa pakam ni mataka na rambula na velu takena lo mani lotu na babai sana tamba daga kede nga baka lotu ena mataka ni singa ni kuwa ndo na kambimbi nga yochi ane vida na singa saoti na mbose baka mbaki binawole na ka ersa mbose atu me baka yado ni loma muni na puni lotu va Kristo e pichi na mataka bina ni singa ni ndai ke mami sa masula kira na leo ni mbose kede nga na kena velutaki turanga ni ngai chiko bata kira na tamai ke mami binawole na mataka ni singa ni ndai ke mami ndo baka na numatunga ni ke mami sarun tau ia wasaranga be ke muni ian mataka ni singa ni kuwa sande chuko be ke mami nomuni bosa e awa isulu ke mami tokara ke muni sa vole kan duan tuanga
Ian tau tangi ngā mai veau, kau nangai ronga ne veke mtau, me una whakataki la tiku veke mtau, na vei kalelevu kanrenre kabuni, mtau sasanga nikila, kema misanga jinanga nikila, asala thaba me kema mina lako kina, ian na nomani bosa e vei whakataun te tagachiko, ni sayau na sala na bunindina, kei na bunimbula. Vina vole na matanga ni singa ni kua, sa whakatanga uchiko na Sokalou ena matanga ni singa ndendai. Sa whakabiribina kataka chiko na ntomuni sere na matanga ni singa ni kua. E whakathau taka chiko na Kalou, ena matanga ni singa ndendai na ena sere. Ena veika kethenga ne ado, na wiliki ni le soni, na nganga ni masu, na ibu nau turanga, mei whakayado ngani lomamuni, ena matanga vina ni singa ni kua. Sanga iba na numa na lima milotu, ena matanga ndendai. Na numa ni tamata sa tiko, mena mai ngaraba na kena tukuni na tugu bina kana nomni vale matani singa ni kua kasaba ka rauta ka chiko nang gelenya lonra na papa koso me kema mina rongoda na nomni bosa me kema me marora me kema mina bau kauta tuki vale sona chikina na yanga veki mami bina vole na matani singa ni kua bina vole na kalonda rongoda na masu bina vole kalau saran tau tiko santau baka taunde ta tunan masu na baka bau chikemu ni na matani singa ndai kema mi santau baka mamasu chiko nga e sanga saranga e nea tani, e nea nga e tisu, koe ka whakapulidir tau nona tisa e peli, mera tau masu wataka kaya, atamai ki mami mai lo malangi. Sang ni mundo, amen. Na vole nanda seranga ni tatake, nika 5 dioni sere, 5 dioni sere, mai rauti ngā vechi su, sa rawa, me sa totaki ki anda tiko. Ena ngona kerenga, sa kuna ngana serango, e langa wanda mui levu, ngandami tingara.
Sokalou na sere sebersangani kadwa kina dadak waktu rara buku ni madau satu matanda kanto kaisa tu bia mo mai to na bos ni bikin tabaki buku ni beli tak nang lutun matakan kuah kapaka kina bikin tanah babakos dati ko nang Sokalou matakan nan kuah nanonda anto bunau matakan nan kuah na turang na pun boleh bukin nang lutu na lutu selevi turutuma turang na ital-tala anil ruban ka bilu tek sakchiko na turara ni waswas na bandua periti bosawale sa tikusak na turang na ital-tala turang na pun bola lebih buken na lutu stanil ruban na kursak na kon turang na ital-tala gase na kursak na luni baba koso nanda palut sak na Centenary kanto kay sak viau kanto kay bikim mai mena matakong go mikim kinta pai kem ni ena nom ni tiko na matakong go meni men dom sak ni kelu ena lut sak na tini na matam na ni kuah kimai ba na tak valiu na kelu na nom ni bula sak ni tabi raw ni bengkarap sakina nanda vol nutu karap sakina na sang bulu na was viti bonotan kena ongongan kena bengkarap kaki marau nom ni tiko na buku ni nom ni lesi kina palut sa kongo mo ni men dom ni kalu kanisa tiko kina matakan ko kimami kinta bai kem ni nombula binakan marau ni bulun binaka kaki pangbautan yerto bulun binaka na luni mata pupale sa tu barau sa tu na palutu me rongodan tek bayalo ni baru tai kina kaki main savan ni bina katal tungana buku ni bingkarabi na total madau bau satu sakamatanda na buku ni bika dibni kalu kina nom ni bula ni meti komento sakati kuna bos ni bikin tabaki bikim ni matakam nan kuah sabasak tukana kan liu ni satu sakatalangana turana berdua sa kimai bikin tabaki ni nom bula bina kan marau bina savaliu nom ni sang ni baksuka na matakam nan kuah dina niti ko muni ingriana matain lali iyo ni samai tula matakong ko muni miti ko na tal na lutu pilu taki wana nandangon turang na bun bolu bibuke kali bucik na ba na ka bikem ni na baliu na alo ni ngeng karabi kalu na baliu ni sang ni pakasuka na bukuni tabi ni bulum binaka na bubale sa panu ni binaka tal tungan balutu na buku ni bingkarabi bikadi bikena kalu kena nom nimbula kabna valiu kabanu ni bina tu na kena patapar bina kana luta kiti kuna dalut na Sokalou na matak bina ni kuah ni maiti ko minto tsuna pos kita pai bikem ni sabasa ka kana ken liu sambuna numa me mbo bikin ta pai talanga ni nda bikin ta pai kana papakos na buku ni me tabati kuna mbos pai paki na lo mani mata sa kongon singa buke lulu kanta bubi kita pakai nalin bapa koso wa vir na nonda luni bosse satu sakna kon turang ni tal gase ini tu sakna tal na turang na gas liu padengu du cikuna vitamin tal clara vile se ki na matango ni cikuna turaliu ni tambah kan turanon to palutu du cikuna maram tu nesi na vitamin na mata ni bi songo untuk lo meni tambah zaka sa bikin tabaik sakatiko na papakos lotu bikin tabaik sakatiko na tibil ni bingkarabi na nonto pa lotu bikim ni na sa valiu kana mingkarai baka binaka na nonto bos pa baki ena lo meni bikin sing sawoti na sing tusiti na sing buke lulu sawoti kanda me bikin tabaik cikin na papakos na matak na kuah na binaka valiu kan kelun suletu na kenan raki suletu na kena yalo bingkarabi me rawati bina kina do talam bos pa paki ni lom na baki bina kongo na rundul sabu kaon sabi kinta baik sak cuko kina bi kenta na bi kimni na lin bose matak na ni kuah sabasak tukan ken libu sa banto taktalanga no bi kinta baki bi kenta na lin papa kos ndati ko raw na matak na ni kuah ni sa bul bina kana nau do bul bina na Sunday school na na ngone ni bul bina kana turang na marama dorbo na ngone lewa do bul bina na matsire bikin tabak tel tiko bikin na matak bina ni kuah bul bina kana marau da ba bina ka balle wana kelu me tabat tiko na
Madawa, bengka rabi duin tapi tai kanda kina. Erna ngone ler seriki buli. Lakwa tatigo na bengka rabi ni bos bambaki. Dapat nak palibu nak sana bi wongong taliso. Sora lau drum mai na bi wololoan on rabi mata bupale. Sora ngarabi tai baka mau sing sudu na duin wong bi kaji bikina nakalo indaren tiko palilu. Matak benan kuan tapi nak tangga palibu nakalo na bi maril loma bikin tabak tikan bikim ni. Na matak benan kuan. Sabi kinta bak tal tunga virna bekandar ndu siya matumay baka halo weekenda na mon liba ni live stream non to belotu na CVT ya seburu-buru ni siya masakati kumikina o bakang bulan na nasa sabakara mataon to bul mikina mataon go pitang no tiba vida randu siya matumay da siya ni bikilay ya randu saraba to may na live stream go bakang bulan tiba ni bertu na ling ni bengkarabi na tano international na valebu num nintu toko na tsumay na non to belotu na go yana sei bura sambo bang bula taltunga tuna bupal na rai kambula so kita nam ni mata bupale sing tu pada wa dan sema tu mai na liliu ni turanga ni tamba takavaka pakam bula juga ni bikim ni me yana bono liu ngilandi kime mi pa nak takavalebu pengkar rabi lebu ni tu tau tu mai kina kana lo mani balut sang bakan ni sumiani kim ren sumo pakata mata yang satu na pakang dunia na pakang bautan na kaluliw na to kinembula na bistabi na paklo tay kem ni chiko kena nom ni matobale ni may tiko na papakoso may dosa chiko na bos ni bikin tapaki bikenda matak na ni kuwa sa basak to kana kenliw ni bosota chiko patiki kenda na ital talamena Northern Territory na ital tala Joseph Ma tu satu menan turang moturiki mena tu lo mai viti sabi kinta pagi bikim ni turang tal na matakan ko na valutu na Centenary na valiu num ni ren metiko de ke mami kana buku ni Sokalou na matako go nak sa valiu no num ni ding taka mo ni me Sokalou na valutu go ke mami marutaka puno libu ni wal sak mikina na Northern Territory ni venga rabi tiko mikina puno libu Australia kimi bikin tapai kim ni kapan panu ni bina katu nom ni mai ngandel kala ka sember ni stalen tomai na bengkarabi ni mai ti ko tro tal bikin tapai tik bikim ni matak ni kuwa saba sak tan ken du sebenak sak na bikai so mi kadipaki eno buku ni bengkarabi ni non lutu na kabi ni kuwa ken singa bitarabi satu matanda na lutu na kabi erna bengkarabi sak tiku kina na lubenta na junior mof oni na sota mai na tul na kaloko na june maif ma emper ni getik buna lutu ena lima na kaloko kana soli buna usak tu kina na turang ni tal-tala tamani turang ni tal-tala bingkar ti ko na tamtatakan ni bul nasi kena buli benuai tal-tal tamani na lutu mas-masu ena madau katumai na matak di baruai kena matak ni singa tambu sa nonrat chiko na maramatinanda ena buku ni non madau chiko matau katumai na lutu talangana singa tambu mayongo na tina kaloko na mataka kena vana kaloko na kabi erna garabi kenda chiko na maram na tinanda na sasamaki kena garabi ni sin kau nomdu sak chiko na was na betulu sasamaki kena garabi ni sin kau nomdu na was na betulu ni les ni bunau kena apuno ni baru tai kena juvenile kena bokom buka dona listi kena na maram na tina kem don maram tinanda don gai reta tsuna kana bilu taki na kana lesi na bunau kina bunoni bi baru taki ruana juvenile kana bokom buka na sota ni bi mata songo na kana ngon sanga esana tibutal na nondo sota pa mata singa sota pa wase pa mata singa na mata sakongo na waswas na bandua na nomdo mata singa na garab tonga non tulo mani balu tongo na kabini buke lulu Nonton mata singa na was na bandua ngarabi ngai ke valutu ai kabini buke lulu na was na baruan do lang garaba bandui mata singa lalai na was na betulu don ling garaba Hunter Street virtu na bupale na tambe na lebu na was na lima don garaba nom do mata singa no tiku na turang talangase na was number bitu don garaba be nom do gase bengase microfono
lingkarabi kina numdo sota na wasas namba vitu, bikim do na wasas namba pa, kina wasas namba ono, dongai pararong virna numdo ngasi, na bukun numdo matsinga na mataw katumay. Na bibakan nung sanga bikim do na vito kanyi marama, num ni bato tobo na bisinga, lom ni mataw ngo, tiku ni singa ni mataka, do na baka tobo tiku na bisinga, may na tina kaloko, do na soti ko may balu teke na tina kaloko, pakapakarau ke numdo singa tambo ni tina. Kim do na matin tumbur masangan ang dotu ko numdo bibusakin suka na luto na matakongo. Sa mbobe baka numi talabi kim do na luluni kim do na lulu rua na luluni turanga kena luluni mati bitokani. Kana nom do na reida na vengaravi verna marama tinanda ana singa tambo katumay. Na pabil binaksanga bikim do na wasas number 2 naksa valeu na ken garavi na sama kin on valotu na wata blast de tumba na tabirek on valotu kena reidi na tubai non sini kau kana pakaki nang garabin talbunau na pa bin nakalew weekend na papa koso na buku ni ben garabi lew kena bos pa mbaki tibu sak tu mina mata sauti ni kena dol na bos na singa ruwai na singa tambu nang garabin tina kabi na singa rua ni bose na ben garabi nda tau kina papa koso sekali bucu na pa na kabi kem ni na marama na ni liti ko na ben garabi kena na turangan kena lito ko intiko sa tabut sikuna pa nakaliw ana matakab na ni kuwa katabut talaga na pa nakaliw kibikim do na matsere pambi na luluni sere ana buku ni lang sere kena bos pa mbaki ni ngaray pa binaksara ana singa tabu sauti sakwa sakanggori na ituktuku niturara sakira mentang garap sak na kelon masu mo sak manda kalau lebu na kalau binaka sampai kadi pakai rotale matak na ni kuah na buk ni pingkarabi itu na buk nom ni lut na singa pitarabi satu mate kimami wak binak takwa lebu na bitabi mingkarabi rawa na bisinga sauti kimim sa tambor talen bikim ni na tabi satu mate kimami mikimami muri tiko nga na kalau lebu muni liu tiko nga kimni kimasti ko sang talento na kimasuta na recisu na tui na turanga saat menemem pakam bulan di nandol loma dondonga amin Nakasabali ko ng dalisyon nga na matakan ni kuwa kung siya manabelatibo walang ay pola vera na kay kolosa na kinawasilibe tolu walang ay pola vera kay kolosa na kinawasilibe tolu tebutuan onda wili-wili meni matengan tiki na mataman tiki na tinkan dua lesson tinga manay wal ni bula kolosa kinawasilibe tolu meni matengan tiki na mataman tiki na tinkan dua sa kuni bango ken rongo ye ke kando sa batulida ke patake Kristo mondo sangara na weka maidak sa tigo kina na Kristo na lingo matao ni kolo dobo na numa na weka maidak ka kuanga na weka e burubura nindo sa matinga ia na numdo umbula sa buni patake Kristo na kolo ni na rere me na Kristo sa non na buni umbula do na gai rere wat kaya ene uku o ko mondo ngai bakamatea na Viti mundo waka burubura ando elewa na iwala tau sapsawa na ando ngar-ngarda ando domoda kena kodo o ko sando garawa na kalulas nisa veka ngo saya do kina na dunru ni kolo beira ersa dau talendendre o ikem do talanga do ia eliu ne wala pakakina nindo ambula lako pakakina iongo mundo lubat na kake ngo ando dunru ando lesa na lomada na bosada na bosa ndukali mai nang sumdo ka ko nindo velosiak nindo salubat tu na tamatama kawa kene walwala kenone walwala kando sa ko sulumongori sabu o ko sa ko bui tigo ena buku mebaka na elelona kambuli kwa sa senga kina ninunumi sekai tutia sekai tani se vili se serni vili na tobu a kaile kutu na bombula na itokei ia sa sibsara na kakenga na Kristo roko na kolobu na bosa il rabike andana matakani sibuna ni kwa sa kenon sanga kero ninge rongotuni talna berin sulsele matakani kwa
Berasak ngani dona nunggu ital no lega berna lubenda ena matakasangan singa diturang en dendai au nunggu lis sakata tu kami ndole sakati guna bosan dibikin tabaki orang binaka saat tahu sakati go berna turang na buni bolle lebih buke ena singa lebusakan singa dendai same rusubul kabitu dua nunggu rarama kena nunggu ibakambulo ko coba ko de mi urere baka kau ani nongumbula ko coba meu tanggea enda bukiti saat usakana turangana lilu ni waswasi talanggase na wasos libo subah usakana turangana ngase libo kadengu usakana lebih buke kena turangana batawa untuk nanggase ni waswasa kana wasosena bendua kina wasosena babitu au ndurisaka ena bukundar na turangan na taleni kelou na turangan na buni bola lebu bibu kinon talotu meu ndole saka na posini bikin tabaki rong binaka sa tau sakati ko ena mata kasakani singin dai sa mai kin tabaki sakati kin tamata ni kelou kena bosambula ni kelou enda na mai bolong odi sakati kin sa ba binata ki lebu na yalo ni bi kin tabaki na bi bakaturang ataki kena bi baka tau kei taki sa sakati ko na bunguni belu taki kena bosambuli na kelo buana turangan na ital santa bin matakan singin dai mena mai nda mai baka ni sakina bagalo ena bunguni bula enda sala ko rumah sakati kongo kena lo mani madobu enda sati ka bula ko rumah sakati kongo sanu itaki ni bosambuli ni kelo sa baka taki ai kana bagalo sa baka taki sakati ko na kabisa na singile busa kan singin dai enda na vaka ni kina bagala kabina ni kuwa single bina kan dai anda le sagai ke enda le su tale katoa ena nona bi vaka ninga na kalu le bina lo tambu kina non tambula ni tu sakatale na turang na ital talangasi tu na turang na ngase le buka dengu tu sakana ngasi ni lotu tu na nonda mata sere rong binaka kena iba ba ko solo man tu ban lotu au tu daga sanga na buguni belu taki kena bugun na turang na buni bola bebuke me undole saka na bosen di bikin tabagi rong binaka sa tau saka malewa ka saka na kena bosa kere saka na bebusoti sai ko saka tuane kena libu nunggu ita binto ka itali tunga na mata kasaka ni singku me nanduan nunggu ital no leka wer na lubenda nimber ni nangai sureti kuna turangan ital tala buni bola lebu buke me nangai masulakir na lubenda ena mata kasaka ni singin dai rangone ni tambe baka malua ni tambe baka nomundi baka ngalu me wase ave ke muni endo ni talnoa ave kenda talengan ngasi enda rauni tomi kina ena talanoa na wase tu weekenda sing walanga ni na wase ngabe rangone weekenda ke baka mbuta na talanoa ungan reba me wase weekenda na mata kasakani singen dai weekend muni rangone ni barong babinaka ni remeke ni review mi babinaka rangone na dona ngauna na vanua ni mbuli sena vanua ni tai yaya vanua ni tai na tal nongo usa tal no tabir nangone ena dua ni mamisan di skuli ken bagi saoti ya ralebi de tonga nangone matani singoya ralele buto ni kuwa au bombote ngona bina kami wasi ken bir na tal nongo na vanua ni tai yaya atau na kena pakapalang irangone na factory mbeka rana na factory dona bono ni tayaya me baka mbeka tu mai walu beya kortingori batuanga dalwa ni vai nambua i valele bortu kina na bono ni tayaya ena bono ni tayaya ngorangone mbulinga kina na penikau na pensa mbuli baka tambagin duanga kina na penikau ko ena do banga taga na vesinga mai na sobani buli ke manile buli na university ona banga tagatiko na pensa indine rangone iyo ena factory ngorangone sena bono ni taya ya ngorangone mbuli baka tambagin duanga kina na pensa sama ni mbuli na pensel keve na turangan daw ni mbuli pensel ongo mbuli baka binaka keve rasal domba na keve ngada keve na baka raw mersa baka raw bisolia kina bistoa
Mersale politikia ni na vei tau ni na loma di panua ya. Sangai tu vanira ke na pensol ngo na loma no factory level ngo baka saka tu na no tapani lutu level ngo. Tu vanira baka matau. Sangai bosa vira. Na pensol ngo na turanga. Nda umbuli peni ka ngo rongone. Sarungo dia utiko. Sangai bosa vira nimbera ni ravei solia kiani. Mersale bolitaki. Mer baka ngataki. Ena vei pano indui. Erna lagi baka ngataki kina. Matai ni ka. Angkai tatau na kabira rangone. Ena singoya nandau ni mbuli peni ka ungo. Kena mata yongo. Nirungo di babinaka. For you to walk perfectly, you will go through a painful process. Oiko na lago di rumah endo na ngaunan ren, na ngaunan ni mosi-mosi. Nimbera, nyo bakarutaki muli bangataki. To us kids. Bikin rongone, bikin talangan nangasi. Enda na lago di rumah lebu na bulan ren, bebaka na penselongo. Ena lago di rumah, na sapa na ngata-ngata yame, sapa na taiko bebinaka. Merani mbuli ko ya. Bebakarutai ko bebinaka. Ena buku ni buli, ena buku ni bengarabi, satu yang matamu ni rongone. Nguni lago di rumah kena mbula, satu yang matamu ni. Iyo na beko ya. Ena na lago di rumah tiwe lebu na bekan rendre. Ena ndela ni buru-burongo, ngai tatau nakatiko ko ya. You have to overcome that painful process in life. Kaya karuwa rongone. To do great things, sabo sa tigo ko ay na pensa. Hindi ba kan ditinta karongone? Matay ni Bernin da ba kata kana pensa na daba. Enda na daba. Sapantak ko na lago di rumah tigo na kamo si Mosya. Kani karua. Before you perform, imberan yo bola-bola, you need a hand to hold you before you can write legibly. Kita tahu nak tigo ko ay na penikau kedea. We all need the hands of God. Le tauri kenda. Mendarani dagabakina kan garabina kan onda buli. Dan garabakin onda itabi. Ena bonua sakadibi kenda kina nakalo lebo chaba. Sama tata rongone? Keni katolu. Kena katolu ngo. Ngono nyo nisa bola-bola tiko kina. Nisa bola-bola tiko. We kemini na penikau kede ngo. Make sure you leave behind a legacy that people will admire and talk about in future. Weekend rangone, nyo sambula lago tigo ng bulongo, ena nomu buli, ena nomu bengarabi, ena nomu singani mataka. Make sure you leave a legacy behind. Meron daw tala notaka, kandaw zimbitaka tunit matayo yung ngoni binaka ng ngoni yung gori. Yang garaba binaka nona itabi, and the wakarorongo, etalay rawa-rawa. That's the legacy. Katataw na gitukin na pensalongo, may nambuta may na legacy, and then andaw edmay takatu, and nabingaw na kedi. Kena kabarangone, pikenda na matakan singin kuwa. Whatever happens, at ito nakatikuwir na pensalongo rangone, naturangan daw mbuli penikawongo. Whatever happens to you, in the process, na nung rasalipang atagitigo, remember, you have something inside you. At ba tigo laman penikaw yarangon? At ba tigo laman penikaw nakalolo? Na led sarangay ako, baka bunat tigo na kaya na tosi nandroy ni kaya na bola-bola. Meron ni kaya matataki na nakaya, wala tigo na penikawongo. Nataba tigo yalonda. Tigo laman darangon. Na yalonda. That is our led. Na yalonda. Me semandem andonu tiko, wana kalole bungo choba, ena venga una kedi nondambula tiko bangon ni buli, ena ngai ndolaba na kalone ve katumba binaka, kina no mumbula, kina nondambula, ena ve singani matak. Kena kabahoya, kene kelima, kene yoti ni kata taunaka, naturangongo ver na peni kawea, rongo binaka, kene yoti. Whatever happens in life, se dava na ka e ado ena no mumbula ena no mutumbu tiko ena venga una no no matiko. There is something in you, there is something at the end of you. Nada verangoni tiko na moni penselida ke ada wanto tiko kina nada ba
Tiko kina na raba. Remember, if you make any mistake while you're performing your duty, you can always erase your past and start a new journey. Start a new legacy. Yana kai te tau na kibwa, e tau na katiuna turanga ngo wira na peni kau kedea, weekenda, rangone, ke manin duana dhala, duana mistake, ko kaban deli buru-buru ngoi, na mumbula tiko, sena no mudaka-daka, sena mungkaraba tiko na mubuli, e senga ni may daba-daba ni mbulo ya. E senga ni may daba-daba ni lako ya, lako ya. Tiko na kalongo, ko e rau ni erase taka, na no mupas, ke na no mubengo na sauti, mena tonga taliki na ndo na roni beba bau ni no mudaka-daka, sena musanga na mubuli, ke na mbula binaka na bengo na ni mataka. E senga ni may daba-daba ni mbula, na no mudakaba, ndo na kabakadalaka, na numa, you have an eraser that can erase your past so that you can start a new journey. Wala talendo na kemu bola tuku bau na kalau lebo ngocoba erawa toya weekenda ena mataka sakani sini ko. Ni tarongone na italno leka rota weekenda lima na kawya kene matai rongon na daba sangul daba. You'll go through a painful process in life. Okenda kete na tamata. Wirna nonda nara tungo, nonda tutu, nonda bumbu, ora kila binaka. Senga ni rawa na mbulin deli burburungo. And that staba na mosi, nararawa, na numatiko. That is what that sharpens you, shape you up, molds you up. Mbuli ko, motamata kau kuan ni bengarabi. Kene karuarongone. Natapa na katau na kau kaya. You need a hand to hold you, to write legibly, write clearly. And then ang andreva kede tigo na lingan ni, kalau ina bingaw na kede metumberi kenda, menda garavina kin nonda itavi. Kene katolu. Dabarangoni? Make sure you leave behind a legacy. Mombute endo na kemui tugu kemui bola binaka, ni usangoleni. Ni daba no mbule ke ernanga indo tal no tagi gutu na tamata. Ena veka binaka rawata. Ena bugun na mbula ena no mbenga. Kene kaba. Ni kata taunaka. Na daba. The lead inside the pencil. The lead inside the pencil rongone. Sai ko na elonda me se manga vedei. Wana kalo. Kene yoti. Na numatiko there is a rubber. There is an eraser at the end of that pencil, which can erase all your mistake in life. Wala ni bokota katika buna longo ngone turanga o Jesu Kristo. Turangone ni tuna talangase tuna ndai baba ko Solomani ndo sa kanay talno leka. Verna lubenda na matakas kanay singedendai sa ko sa katuan keneleo. Na kremer tu dagi ngone langat non raser tabuton rotiki na bulidi na kre sa katiko na turanga na puni bola lebe buken mangi masulikir na lubenda ena matakas kanay singedendai.
Let us pray. Let us pray. Heavenly Father, you have blessed us with the gift of children. And thank you, God, for these precious gifts that adorns our homes and our churches. Their laughter gives us joy and brightens our lives. Their presence, Lord, is your presence in our homes, in our churches. May they experience your loving presence, advance in wisdom and growth in their lives. Help us to be true to our responsibilities. And may your anointing hands be upon our children, guiding them safely through these difficult times in our life. We pray this, and also praying for children who are listening at home. Bless our children, especially those who are struggling at this time. Those children who are lonely, children who are in hospital. Bless them all, for we ask this in Jesus' precious name. Amen. Nakanonda serangani wabimnaka ni karonan rao wolsob katolisere. Ronan rao wolsob katolisere moni wasa mai turanga au baka ronga tu wasa mai ni sangan rawa mai ronga wasar tu. Au baka ronga tu kibe kemni tisu unimbula wasa tu. Sakuna na sere krem da tudak kalong wanta muli wanonda kalu. Prangata me ki maimi wamna talwe ki nina klu na ua binangona klu aranduri tur na minitura raturanga kena kumuni na wikaso ki menandondolinki na matangani sinindai krim na klu ngi bos bakalonga takana bulan dua randondolinki na baka kina birna sindondolinga turanga mesani mbata kena bi bakalonga ta ki mdu kamas sang sakana tani ala sani bi mu Yesu Kristo ne me mituram na ka bulain dina dondonga
Thank you so much, our choir. Our choir is the best choir in Wasiwasi Suva. Let's put a hand again together. Oh, kendavaki kemunikede, and yada chisu. Those who are listening to us through live stream, from prison cell, from homes, from the Yanu Yanu. This broadcast goes all over Fiji. I welcome you again. And especially those who are sick at home and hospital. I like to remember this great lady, Sariana, Dokana Kandavu. She's very sick at home, Matsingandua. And also I'd like to remember a member of this church here, Mr. and Mrs. Aquila Tawake. When I last preached, they were here. It was late last year. They're in Jamaica, in the West Indies. And it is about 6 o'clock. Ngasilivu Vakadengu will remember the Caribbean. It's about 6 o'clock in the evening there. They are 15 hours behind us, and they're listening our service from there. And not forgetting one of a good supporter of the Methodist Church, our dear lady. I'm not sure where she's from, but her name is Akanisi Vola Vola. She supports a lot of Taltalas, supports a lot of our churches around. I think is from Malevu, churches supports where support is needed. And a big thank you to Matsingan Rua. They were fixing the flowers yesterday. Whenever, I always come here on Saturday. The Matsingan are busy, but when I came yesterday, before 10, the flowers were being set and beautifies the temple of God, brings the worship close to God. And I want to say thank you to you. And I want to dedicate one song for the Matsinga Rua and also our choir and also for you. We'll sing only 3 verses. I will solo verse 1. I'll solo. As I was thinking of this solo, I'm thinking of Jacinta, a member of this church. She has gone to Coral Island. An old lady, she's a member of the church. Only 3 verses we'll sing. Verse 1, and verse 3, and verse 5. I'll solo verse 1, and I will ask the choir to help me with verse 3. We'll skip verse 2. And I'll ask all of you to join in verse 5. So only 3 verses. And I'll start. You look for the hymn that I sing. Amen? Aurai beke muni karisito moni vebuke mai veyaongo ni toro mai turanga ni buke omanda aunu
Let's all join together. Aurai bekemuni meoyanga hamai meowenga rabitu monindokai nitoro mai turanga nibuke amanda au ino itiko vekemuni. Heavenly Father, as we open your word, speak to us. Thank you for the taloni nongone, the discussion that our children had. Thank you, Lord. And also the message today. May the message be our spiritual food today. We ask in Jesus' name. Amen. The theme I'd like to share with us today is New Life in Christ. That's our reading for today in our Willibola Tamu Vesinga in the Methodist Church booklet. New Life in Jesus Christ. Naulutanga, Nambula vo wa Karisto. And in the book of Colossians, we see a big picture. A big picture. The big picture is living as new people. Paul is reminding, that was your old life, but now you're in Christ. You're a new people. Bula vakatamata vo. The church was planted by Epaphras. It is believed that Epaphras was converted through the preaching of Paul in Ephesus. And Paul never went to Colossae. It was Ephesus that went and planted the church in Colossae. But there was a problem. And Epaphras, he brought a report about the church situation to Paul, who was in prison. At Paul's time, it was a long journey from Colossae to Rome. And the scholars say that it was about 1,180 miles apart under the Roman rule. Romans were very powerful. And Epaphras, he walked and he went by boat. He walked and by boat until he reached Rome. But Paul was in prison. He was in prison. And Paul mentions in his letter about Epaphras in chapter 1, verse 7 and 8. He mentioned about him. Paul then writes a letter to the people of Colossae. It is about 60 to 62 AD. And not only the letter to the Colossians, at the same time he wrote letter to the Philemon and Ephesians. And this letter was delivered by Tychicus.
not by Epaphras. He brought the message, ko te mana tuku, o cintalonoa, ko elestale. But then Paul need to have a time to respond to the lenga, to the problem. And the letter was sent by Tychicus. He brought news to Paul. Paul was not concentrating in his imprisonment. Paul was saying rather than his lenga. No. He didn't worry about himself. He was not worried how he was treated in prison. His worry was the people of God, the Christians, concerning the problem that Epaphras brought was concerning false teaching. Very dangerous. We can put this way, na lenga na heresy. It was mixed with Greek philosophy, with other religion, with elements of Jewish rules, Greek ideas. And pagan religion. The Christians, or those who were spreading the heresy, they were pulling up all teaching from everywhere. Worship of angels. The heretics promoted the worship of angels and focused heavily on secret knowledge. They were saying, Christ is not enough. He is not enough. Sangai, he was saying that na Jesus ang erutanga need more. You need more. There were 630 petty laws based on 10 commandments. The Jewish people are already burdened. Other than 10 commandments, there were 613 commandments. It was called mitzvot in the Torah. Not just the 10 commandments. They were saying 10 commandments not enough. The scribes and the Pharisees, they added more rules and they suppressed the people. The heresy undermined the absolute supremacy and adequacy of Jesus Christ, suggesting that believers needed more than just faith in Christ to be complete. False teaching downplayed the deity supremacy. In our reading, chapter 3, verses 1 to 11, calls believers to live out their new identity in Christ by setting their minds on heavenly things, putting to death earthly things, sinful habits, embracing a renewed life based on our resurrection with Christ. We are urged to shift our focus from earthly lust to eternal realities. We are warned also. Sometimes we think too much when we are Christians. We need this, we need this, we need this, we need this. But Paul is saying, all that you needed is Jesus Christ. Just a reminder to our theme is Nambulabo Vakaristo. And my point one, I'd like to put it to us is risen with Christ. Tu dake tale vatan ke Karisto. Our reading today tells us that we need to live like a new people. Bula vakatamata vo
is a supreme and total excellence of Jesus Christ. Paul presents Jesus as the image of invisible God, the creator and sustainer of all life. He's saying that what Christ has done on the cross, he has done everything. It called believers to see Christ as enough, overcoming Jesus plus. The heresy was Jesus plus. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Just what he's telling them. Seek the things that are above. Mando waksangara na veka maidake. Where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not the things on the earth. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Yes. My second point is putting to death the old self. I think that was something that our children Talona was. Visau, change yourself. Putting to death the old self. When I was in Sunday school, we used to sing this song. Great change since I was born. Great change since I was born. Great change since I was born. There's a great change since I was born. Things I used to do, I do them no more. Things I used to do, I do them no more. Things I used to do, I do them no more. There's a great change since I was born. Yes, if you have experienced Jesus in your life, there must be change in your life. I want to challenge you. There must be change in your life. If there is no change in your life, then something is wrong. Something is wrong. He's calling all the believers to live out their new identity in Christ. I'm a new person. I should do this, I should do this, I should do this, but I do them no more. Why? Because Christ Jesus is living in me. Christ Jesus is living in me. Yes, put to death the old self and experience the new life in you. Put to death, therefore, what is earthly in you. Yes. Take radical action against sin. Paul lists down all the wrong things that we do. Sexual wickedness, uncleanness, lust, greed, idol worship. The reason for change is on account of this, that Jesus Christ has died for us on the cross and he has given us new life. We need no more things to add to our spiritual life. My third point is renewed in Christ. Vakavoi Vekaristo. A new self, a new person. I don't know how many of us can testify that. How many of us, we are not ashamed to tell people, hey, where did you go? I cannot do that. Don't do that. Go Sakala. The change in you must change other people. A new self, exchange of our old identity for a new one. Constantly being renewed in the knowledge to reflect the Creator, our God. And also, this new change brings us the universal unity. Christians all over the world are in one heart. In this new life, human distinctions, we are no longer Greek or Jews. We are no longer Jews or Greeks. There's no one slaves or free.
There is no male and female. We are all one in Jesus Christ. Many times we look down upon other people. Oh, ikaw may Kandabo. Oh, ikaw may kya. Ikaw may India. No, Christians are told that we are one people. We are one in Jesus Christ, and we will go to one paradise. I hope when you go to paradise, you'll be waiting for me in paradise. Uy, tal-tal, kimdulog ka. Siyangay, there's only one paradise, one heaven for you and I. No place in the world that is not preached at this time. Every part of the world, Christ is preached. Even if they are going through persecutions, even going through death. We see in the social media how Christians are killed. In India, in some of the places in Africa, they are killed. But in that dying, there more and more people are coming to Jesus Christ. Why? Because He has the power. He has the power to give us salvation. Concluding my message today, I want to encourage us, live in light of your resurrected life. The life that we live is a resurrected life. Why? Was Christ Jesus resurrected from dead. Our new life is a gift to be walked out daily. This transformation is only found in Jesus Christ. You will not hear in any other religion where it says, oh, I'm changed. I'm changed because of this. It is only Jesus that brings change to us. This transformation is found only in Jesus Christ, the rest life of Jesus. You don't need anything more. The only thing what you need is just Jesus. Your life is hidden in Christ. We must live as people who are truly new. When we go through troubles of life, the word Jesus, some of us, we do not know how to pray. The word Jesus itself is a prayer. When you scream the name of Jesus, you receive the power immediately. The challenge I want to leave it to us today, this morning is, have you really given your life to Jesus Christ? You know, every time I preach, I always say this. My humbly request is, have you given your life to Jesus Christ? Have you said to Jesus, Lord Jesus, come into my heart? That's what Paul is telling the Colossians. You live, that's your old life. The new life is in Jesus Christ. You have to invite Jesus in your heart. Christ cannot be in your hymn book, in your Bible where you carry around only on Sunday. Christ has to live in you daily. I'll sing with you my favorite song, Kivi Chisu. We'll sing together with the choir. And if you like to recommit your life to Jesus, you just stand. Or you are sick, just stand as we sing this sing. Sing it lustily. Sing it as if this song is yours. And after that, I will pray for you. Please remain seated as the choir. I want to solo, but I think choir is a bit jealous, so I'll ask the choir. 145, Kivi Chisu, Ausasol. Kivi Chisu, Ausasoro, Niu Sasoli, Avua. Arabita kanganreva mengarabi koyanga Ki
Don't be ashamed. Don't be ashamed. If you're sick, you just stand. I tell you, the Lord will touch you today. If you want to recommit your life to Jesus, do that. Let everybody see you that you're standing for Jesus. Meu salaki balataka na yadamu ni Jesu. Yes, Lord, we surrender life to you. Come, Lord Jesus. Come, Jesus. Anoint your people who are present here, dear Father. Their prayers, their tears, their cries. Come, Lord Jesus. Surround this church with the power of your Holy Spirit. I surrender all. I surrender all unto you, my blessed Savior. I surrender. Dear Lord Jesus, as a community of faith, we surrender our life to you. You've given us great ministries. The songs on Marama, the songs in Turanga, our young people, Sunday school, the choir. You have used our hands to serve you in so many places. And today, Lord, I pray for every soul that is present here, every soul that is standing for prayers, for the children, for their lives, for the sickness, Lord, for recommitting the life to you. Come, Holy Spirit, sweep over us, sweep over us, sweep over us, and anoint us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. 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 Shall we sing our last hymn? Hymn 237. Lakonga, lakonga, natale nikalo. You are the servants of God. Keep going, keep going, keep going, because He will bless you. Shall you rise as we sing this hymn? Let the light be
I'll invite Ngasilivu Vakadengu, our mentor, to give us the final blessings to us all. Mende sa masu ke misenga ni oda na tuina no muni serau maleta ke mi amarau ke mi ana kita mai ni mata buwali me ke mi ngarabi ke muni ena Sokalou ngo sanda usumbuti ke mami na badengu ne alo nganga ke ne alo nui na bengo na kede ke mi dame mai no muni bale sa sinai ena kakana na wainungunu balo malangi kuni sanda ubatali ki mami ena nomuli bosa binaka ena ngusunda na nomuli tamata era rongoda mai kolosa na ngaunea ke bande o taiti o ki mami na singa inde indai isai Kristo nga na bunimbula na buni bade ngu kasureti tiko na baba koso mai kolosa mera dingomi Kristo mera rawata nambula e tundu ondo ngabe ke muni isa tubata ke Kristo indro tamata sanga imbuli bo takali na tamata makawa saya do me bo na kakenga sani mami na bade una marau ke na reki ke misana ngole ani bura tu ke na mbole tu ke na itabi tu ke na nebua ke misaya longanga ni ke muri ati ngana wene ba muni ke marau ka bade ngori ke baitabi ti ona nomni lot me tumbu na nomni matritu me rawata talangana tamata ke ngana baba kosle loto na be tokani wakabole kasara ke muni na Kristo wakalwata na bulan na nomni tamata sa bosa be ke mami ena singa inde indai wakalwata ni baba kosle loto era rabaro rongo mai mene mami na nomni bade ngoni batala ke mami ena nomni reki bayalo ena singa ngo na loloma lebu ni kalou loloma ichisu Kristo lalu be muni ne mami turanga be tumberi be maroroi na ba dengu ni alo muni na tambo me sale mami na sindi turanga inde indai me nei mami tionga be ka ku saranga ni mundo amen.